Lars Bak Andersen riding Leconto del Pierre. Og i arenaen altså danske Lars Bak Andersen her med hesten Leconto del Pierre. En 10 år gammel valak efter Limbus med contender til morfar. Leconto del Pierre is a gelding 10 years old. He's by Limbus and he's got contender as grandsire.